Ruhango tangira umurimo tutandukana mu mucyo nta kibazo cyabayeho azi ngo ndi hano yaza kabwiriza ari hariya najya nkabwiriza nundi no ari hariya nkuko twakomeje n'uyu munsi wa none n'uyu munsi nakoze ibiterane byinshi kwa Ngarambe i Burundi byinshi cyane ndi kuzingana ni kumufasha wese kumushyigikira so ubu rero urumva Eglise iratangiye redeemed après muri za 2008 gutyo we 2008 uri pasteri 2007 uri pasteri mu Ruhango ibintu birashushe hanyuma byabandanije gute kaze kuri Gisha TV mu kiganiro cyacu kigira gatatu na Bishop Rugagi Innocent mu kiganiro cya kabiri twarangije ariko tugira ibihambaye ibikomeye yakoreye mu Ruhango cyangwa i Ruhango rero muri iki kiganiro cya gatatu turabandanyiriza ngaho murabumva yuko dutangiye kwinjira mu buryohe bw'umurimo aho rero niho igikorwa gitanguye aho niho Redeemed Church yatangiriye kugira ngo burya ni byiza cyane yuko abantu bamenya isoko aho ibintu byose byatanguriye kuko birashoboka ko abantu bari bazi Bishop Rugagi bakabazi Bishop Rugagi Pastor Redeemed Church Kigali mu nyuma Montreal mugana bamenye yuko hari ahantu bita mu Ruhango ariho ku Ruzogi ariho igikorwa cyatangura ari Imana yatangiye kumbure kugaragaza ubushobozi cyangwa umuhamagaro Imana yabashize mu bugingo bwawe so rero reka tubandanyirize harya ijambo ni ryawe ubandanyirize ntarajya Ruhango hari confusion nshaka kubanza kuvana mu bantu nasengewe kuba pastor ryari kuko umuntu ashobora kuvuga ni bishop ariko pastor nasengewe kuba pastor ryari nasengewe nande kuko ni ngombwa kugira ngo icyo kintu nacyo nkivuge uwo muhungu twatandukanye Joseph ni apotre ubu ngubu nigeze kumva bamwe babwira ko ngo no mubyeyi wanjye which is very funny ariko sanga ni imitekerereze n'ubwenge bwiwe cyangwa se ni imyumvire yiwe bitewe na level ya understanding yiwe bitewe n'ahageze mu gutahura kandi birababaje nibwo bwa mbere mbivuze kuva igihe cyose nabanye nawe nibwo bwa mbere mbivuze ibingibi nasengewe n'umugabo twasengewe umunsi umwe n'umugabo witwa Apotre niyo mwungeri Constantin niwe waduhaye consécration pastorale umunsi umwe one day muri 2007 hari hariho Pasteur Rwibasira niwo muri Bethsaida kwa Rugamba Bishop Rugamba Gasana Pasteur Gasana n'abandi ba pasteur benshi bari baje muri iyo consécration yacu so uyu Apotre Joseph hari urujijo rujya rubaho umuntu ugasanga ashaka kuko izina ryanjye ni rikuru ariye ugira Grace izina rikaba rikuru wenda gusumbya umuntu kuko niko bimeze umuntu bita umwakoranaga ukaba mukuru ukamenyekana donc kugira ngo bamumenye cyangwa kugira ngo agashaka kugendera kuri inyuma y'umugongo wawe donc ni nasengewe n'umugabo witwa Constantin kuba pasteur consacré pastoral ni Constantin niwe wandahije umunsi nabaye pasteur muri 2007 ukiri muri Horeb canke muri Horeb turi kumwe muri iyo eglise twatangiye urumva 2006 uratangiye mu Ruhango no aho nari narajya Ruhango donc aho ni imbere nari narajya Ruhango muri 2005 no nagiye après 2007 mu Ruhango yes maze kuba consacré kuba pasteur no kuvuga ngo maze kuba consacré na Apotre niyo mwungeri Constantin n'umushumba mukuru wa Goshen Holy Church icyo gihe yakoraga igitarama turamuhamagara araza i Kigali tukorana nawe inama
na Bishop Rugamba nawe yarahari n'uwitwa Rwibasira bose bari bahari uwo munsi wa consecration. Hanyuma certificat pastoral iyo umuntu wa consacré as a pastor no mu pastor ni certificat ya Goshen yo apotre ni umwungeri Constant wari Belgique I think usigari Belgique no ariko afite eglise iracyari ari igitaramo. Hanyuma nyuma yo gutandukana nawe nyuma yo gutandukana na urumva arabasengeye mu baba pastor mwese batatu one day na Ngarambe one day. Okay. Hanyuma urumva mu nyuma rero Ngarambe agiye Burundi pastor Ngarambe Joseph pastor Joseph asigara i Kigali nanjye njya mu Ruhango. Yego. So nukuvuga ngo we yasigara Kigali Ngarambe agiye Burundi nanjye njya mu Ruhango. Tangira umurimo tutandukana mu mucyo nta kibazo cyabayeho azi ngo ndi hano yaza kabwiriza ari hariya najya nkabwiriza n'undi nawe ari hariya nkuko twakomeje n'uyu munsi wa none. N'uyu munsi nakoze ibiterane byinshi kwa Ngarambe i Burundi byinshi cyane ndi kuzingana ni kumufasha wese kumushyigikira. So ubu rero urumva Eglise iratangiye Redeemed après muri za 2008 gutyo. 2008 uri pasteri 2007 uri pasteri mu Ruhango ibintu birashushe. Hanyuma byabandanije gute? Mu Ruhango byaje kuba binini bimpa umwanya 2009 wo gusubira Kigali. Noneho ngira mfungura ishami Kigali kugira ngo noneho mpafatanye hombi na Ruhango ngirwa ndagenda Imana impaye feve ndagenda ntangira A0 Kigali 2009 Ruhango ucwasiga masiga umupasiteri hariya. Uwo ni mupasiteri. Uwo rero niwe wamusengeye. Ni yo wamusengeye. Mu bana bawe. Buyi cyane rwose. Uro 2009 urinjiye Kigali. I Kigali ndatangiye capital. Ndatangiye capital. C'était pas facile kutangira A0 kandi muri capital. Nagira 2009 muri capital Nyabugogo. Ahantu hari centre y'abantu benshi bahuriranye bavuye ahantu mu ntara zitandukanye. Aho niho narayizinze voice. Niho narayizinze voice Nyabugogo ntangira hariya umurimo w'Imana. Ndakomeza nkomezanya na Ruhango Kigali nakomezanyije Ruhango Kigali ndimo gukora uwo murimo w'Imana. Ruhango Kigali nza kwimuka aho ngaho muri 2011 aho Nyabugogo. 2011 njya hafi y'isoko Kimisagara. Donc nangira kwataka rero za Nyamirambo. Nyamirambo 2011 2012 ndaho ngaho aho Kimisagara aho tunari ku isoko hafi y'isoko Eglise Bantoya. Nimuka ahantu hitwa kwa Mutwe. Naho ni Kimisagara aho hitwa kwa Mutwe. 2012 mbere yuko mpimukira nkiri hariya nyine hatoya muri le 30 juin niho nabaye consacré ndi hariya hatoya ku isoko. Hafi y'isoko niho wabaye consacré kuba bishop. Twakoze igiterane ahantu bita kuri centre maison de jeunes i Kigali. Niho abashitsi baje bavuye Europe Kenya niho père spirituel yaje kumusakra kumugaragaro Archbishop. Wavuze Bishop Kitonga. Archbishop Kitonga. Aho ikibazo mfise yahindutse gute iyo spiritual father père spirituel wawe? Yego kuko urumva mu isanzwe ukiri muri Panecote nibo bitwaye ko aravye bawe mu mwuka. Hanyuma urajanye na baba bakozi Imana batubwiye Pastor Joseph Pastor Ngarambe
ubu pastor Busengero na Constantin niyo mwungeri ya pasiteri urumva gushika muri uwo mwanya aba pere spirituel yitwa yuko wari ufise hari muri Pentecote uretse yuko ubu bakurekuye wakuze kubera ko wakuze ubu urashobora kuguruka ku mababa yawe so a partir yo ngaho byagenze gute kugira ngo Bishop Kitonga kubere pere spirituel? Merci, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Kugira ngo Bishop Kitonga ambere pere spirituel nari nkiri mu ruhango ndi gukora umurimo w'Imana mu ruhango ariko kuko nari naragiye Kenya mbere nari naragiye Kenya mbere nkiri korana na bari bakozi b'Imana jewe ingendo zanjye zarakomezaga bari ibintu byinshi mba nasimbutse aho byinshi cyane hari parcours nawe yavuga mu munsi umwe nago byashoboka mba nasimbutse byinshi cyane mba nagiye naje hari ahantu uvuga kugira ngo ntihagire umuntu avuga ati hari ahantu kumengo harimo igifungo nicyo gituma atenda gusubiza inyuma gatoya. Muri 2004 muri 2005 nagiye Kenya maze kujya Kenya nari mfite inshuti zanjye babandi ku ishuri hariya ku ishuri nagiye hariya hari Pastor John no Bishop witwa Kingoro, Apostle Peter Duo nibo bari inshuti zanjye nasangaga muri icyo gihugu nibo nabashaga gukorana nabo mu bitana kuko bari basanzwe banzi bakanyungurira imiryango ivuga butumwa muri icyo gihugu cya Kenya. So igihe kimwe Bishop Peter Kingoro nubwo atakiriho twari turi mu giterane ahantu hitwa Embakasi hanyuma ni mu isoko na ahantu hanini Imana irimo gukora imirimo ikomeye harimo umudamu witwa Rachel wari waje muri icyo giterane n'umupasiteri nimugoroba aho nari ncumbikiwe aza kuza kuko yaraziranye n'uwo mupasiteri aramusaba aramubwira ngo wazanyemereye umukozi w'Imana akaza gusengera umwana wacu uri mu bitaro yakoze accident noneho azaza musengere yavunitse umugongo agendera kuri aka kantu ka ugenda kibimuga ndamubwira abisabe protocol yose yego arabimwemerera tujyana kuri ako ka dispensaire ka bitaro aho uwo Esther yararwariye mageze grace y'Imana iraboneka ubuntu bw'Imana buramanuka fata ku mugongo wiwe uwo mwanya amagufwa arafatana nawe yumva umugongo wisanga tap ahita avuga ngo ngira ngo ni ikindi kinabaye we urumva nyiri ubwite niwe yumvise icyo kintu muri ako kanya areguka yegutse ntibyabagaho ava ku gitanda atangira kugenda agiye kugenda bose batangira kuvuga kiri nani hejuru umuganga araza bibaye iki babona Esther arimo aragenda atambuka aho ngaho asimbuka bitabagaho kumbe uwo mwana yarerwaga na Bishop Kitonga yari pere adoptif wiwe hanyuma uwo Recho akata ikona ku ruhande hari muri za 2004 2005 akata ku ruhande akase ku ruhande ajya kuri telefone kumbe telefonye Bishop amuha témoignage ngo hano igitangaza kirabaye Esther arimo aragenda byagenze bite amurakota histoire uwo ninde n'umukozi w'Imana wavuye mu Rwanda n'iki byose umupasiteri wavuye mu Rwanda okay ejo saa 3 umubwire muhaye rendez-vous azaza je simuzi ntabwo nari muzi sinigeze mubona usibye sinigeze mwumva burya hari secteur yawe wibereyemo n'abantu baciye bugufi n'ibyo ngibyo so naho Imana yaneguriye indi level kandi simbizi simuze ahita ambwira ngo rero abibwira wa mu Bishop wo ngo aramubwira ko bampaye audience kwa Bishop bamuze inde kuko nawe ntiyigeze amubona usibye kumwumva n'umuntu mukomeye mu gihugu wabyumize ye babingiye ngo uzabonana na Bishop Kitonga ejo ni nuwahe none wamubwira umukozi w'Imana ugize grace ikomeye yiki kubonana n'uyu muntu ushaka gufata rendez-vous n'imyaka utaramubona
kubera iki urumva nanjye ndimo natangara sinzi ibyo ndimo. Ejo mu gitondo turagenda tusanga nawe sekretari abizi n'iki byose turinjira aranyakira neza n'iki byose ntangira kumbaza amakuru yanjye umurimo nkora icyo gihe nari ngiri mu ruhango gukora mu ruhango iki byagenze bite ndamubwira parikuru y'ubuzima bwanjye mbona ikiniga kiramufasha amarira aramanutse nibyo ninde muntu ukurera nawe mubwira parikuru yo muri ADPR urumva muri ADPR nta mupasiteri kuvuga ngo kukurera urumva bahindura umupasiteri buri munsi umwe ava hano akajya hariya uri umwana w'ishengero uri umwana wa eglise gusa naho kuvuga ngo umurezi keretse yarabatiakone abarimu nabo barabahindura n'Imana gusa n'aba bantu bakuze mubasha gufatanya nabo so eglise yitwa ko spiritual yawe covering yari ADPR ndayimubwira ninde ukora assistance nani yawe ndavuga ni Imana na Yesu nibo haya urubona bibaye shoke n'iki byose ariko muri jewe numva ko hari ikintu kidasanzwe kimbona muri uwo muntu w'Imana uwo mubyeyi nawe yarafite gahunda ntago twatindanye nawe aravuga ngo rero ufite izindi gahunda arabandi bantu nshaka kubona nawe byari byiza ko dutindana ariko next time nugaruka uzagenda mu Rwanda ryari ndamubwira next week nindangiza evangelisation ngo neske ntabwo wavuga ubutumwa mu mamwe mu matorero yanjye nyobora ndavuga mbonye iyo opportunité nta kibazo aba ahamagaye umusaza nawe utakiriho muri iminsi witwa Mainge yarafite eglise muri centre ville Nairobi abantu bitwa aho bita kuri maximum eglise ya maximum aho iri niho uwo ngo yasengeraga ifite etage hejuru no hasi nibwo bwa mbere nagiye kubwiriza abantu bari ibicara hejuru no hasi aramutelefona aravuga Mainge dimanche uzakire umukozi w'Imana wavuye mu Rwanda azabwiriza aho ngaho kandi uzame report yari imwe mu branche yiwe isohotse ndavuga no iyi grace ntabwo nagenda gutyo nyibibamo ndapfukama suka amavuta n'ikiniga kinshami ibitabo bitatu asinyamo n'amazina yiwe arambira ngo nguhaye ibi bitabo bitatu amana carte yiwe bakuvuye umunsi ndumuvyeyi wawe declaration iba uwo munsi since that time nuko bigenda njya kubwiriza muri iyo eglise aho mu Giswahili we sasa Kiswahili unakizungumza mzuri sana Jeo kiraga uretse ko kenshi iyo nk'abana twakuranye cyangwa twiganye tuganira Igiswahili iyo tuhuye ndashobora kukivuga umwanya muremure sans problème ariko nk'iyo ndi kumwe n'umuntu tutigeze tukiganira ndakivuga kikagira ahantu kigahagarara na buri jambo nivuga Igiswahili cya East Africa nicyo cyanyinjiyemo cyane East Africa Swahili rero Dimanche ugiye kuri maximum njya kuri maximum aho Dr. Reverend Mainge aho yabwirizaga umuhisi naho magirira umugisha amuhaye raporo y'ibintu byabaye muze aravuga ngo ntabwo uri bugende utabwirije iwanjye nibwo bwa mbere nari mpagaze noneho muri eglise ye ya 20000 personnes iyo grace numva ubwo buntu butangaje Imana ingiriye nakubwiza ukuri nararwaye sinarwaye indwara yindi noneho ndwara indwara y'ubwoba bwa mbere ko ngiye kwigisha eglise ifite kona zose abantu buzuye hejuru no hasi ivuye hano ikagera hirya unushobora kweza n'amaso nibwo bwari ubwa mbere gustepinga abirenge byanjye muri iyo eglise yiwe ndabwiriza Imana ingirira ubuntu bukomeye barankunda yaba we yaba madamu wiwe yaba abana biwe ngira iyo grace nkomeza gutyo Kenya mfashe ikirere cya Kenya noneho from the spiritual authority mu buryo bw'umwuka buri hejuru high level kugeza kuri hasi ubu rero Kitonga yamaze kuba peri spirituel yego ubu rero araje
araje muri 2012 le 30 noneho agusiga amavuta yo kuba bishop yego kuba zokumvira ikiganiro kugira ngo ibivuze birashoboka yuko uwundi mukozi w'Imana avuye ahandi birashoboka ko kubera cover akubera umuvyeyi mu buryo bw'umwuga bamwe na cyane cyane kuri twebwe abakozi b'Imana kubera ko kenshi iyo utanga igikorwa cawe iyo udafise umuntu akuri hafi ntibiba vyoroshe kuko hari igihe nawe ukenera uwo muganira hari igihe ukenera uwo muja hamwe kugira ngo musenye so urumvugirwa ayo mahirwe nk'uko bivuze Bishop Kitonga akubereye umuvyeyi ubu rero araje agusutse ko amavuta mu Kirundi ya musenyeri ubu rero abaye musenyeri aho rero ndafitiye ikibazo nagira ndakubaze kubera ko urumva wari musenyeri ikibazo cya mbere ni iki mu myaka je sindi mukuru cyane ariko mu murimo w'Imana ndi naho ne sindi mukuru cyane ariko kandi sindi mutoya kubera ko je nasengeye ubu pastor mu 2004 ariko naye natangiye kuba pastor mu 2003 so ico gihe abapastori bose baratinye ibintu bya apotre profete bishop kandi sinzi gituma pastori urana amatitre apana amatitre amabango mu kirundi yita amabango le ministère zose mu kirundi zirahari iyo pastori naka umwungere kanaka tellement urumva kuvuga musenyeri mu ma église pentecôtiste cyangwa charismatique cyangwa indépendant cyari ikintu kigoye umva uvuze musenyerano bumva kuri katedrale kuri Saint Michel n'ibindi so niyo mpamvu nibaze ko kumbure bahisemo hako babyita musenyero ugasanga ngo ni bishop niba mwite musenyeri muga pasteur bamwise pastori mugisha umuvuga butumwa mugisha umwarimu mugisha muga bagera kuri bishop musenyeri rugagi kuko mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda ni musenyeri rugagi aho abantu benshi barahagiriraho amadidane c'est biblique ni ijambo rihari muri Bibiliya rirafise insobanuro uretse kenshi yuko bishika abakozi b'Imana tukariha insobanuro zitari zo ivyo sinkunda kubyinjiramo kubera ko ijambo ry'Imana ni rinini ya cyane abanyarwanda ngo ni rigari hanyuma no gutahura nk'uko wagiye uvuga abantu bagira gutahura gutandukanye ikibazo nk'uko reko navuga sishaka kwinjira mu detail ya bishop bisobanura iki ubutandukane buhari hagati ya bishop na pasteri eske hari ubutandukane cyangwa nta buhari ibintu nkamwe n'ivyo ivyo ntacyo bivuze kuko umuntu wese arafise uburenganzira bwo kubyumva uko ashatse no kubitanga ashatse urebe ikibazo kuki imbere y'icyo gihe iryo jambo ntiryabaho reka ndabyite mu baporoti ntiryabaho mu baporoti cyangwa mu barokore yego mu mwanya mutoya sinibuka neza imyaka iryo jambo ryaje bitari explose bimaze ku explose ugasanga n'umuntu atagira ibikorwa uricyo nshatse kuvuga n'umuntu atagira umurimo eglise imwe nayone iri mu difficulté 1,200,000 zitagira uko zingana d'abord ikindi nacyo ugasanga ikiza gihari nico kiza yo muragiye mu mateka y'umuntu ugasanga umuntu ntawe uzi pastor we ninde wamusenge ninde wamuhezagiye abavyeyi be mu mwuka ni bande ugasanga ngo ni bishop ariko utazahava nawajya urashobora kudufasha kuko urumva uri mu bahawe reka nite iryo zina cyangwa iryo bango kuki imbere bitari bihari ariko igihe kiragera birabaho
nabivuze kandi ndabisubiyemo bishop c'est biblique na bibiliya bivuga washaka na archevêque archbishop ujye no mateka y'ikigiriki episcopos mutama w'ishengero umukozi so no question about it muri bibiliya birimo ni ijambo ry'Imana mugabo kuko ndabivuze urumva turi muri periode abantu bose badakora ko igihe kirashitse bamwe batangiye gusengerwa aba bishop kuki abantu baciye barenga limite nkuko nari ndabivuze ugasanga n'umuntu atagira ibikorwa kuko burya umuntu afise ibikorwa nuwo kuba kuko abafise icyavugira yego abafise icyavugira ko agati ibikorwa birahari ngibi fise wa pastori niyo bashaka akaba babiri kuko babiri ni pluriel ni mu bwinshi niyo no bandongo yabashaka wa pastori babiri at least ndashaka kuvuga ni hari mirimo ibiri natanguje ndiko ndakora mugabo urumva mugisha mfise umurimo umwe nshatse kuvuga ishengero rimwe naryo ne riko rastragoringa bo simvuze yuko kugira abantu bantahure neza simvuze ko amashengero ariko rastragoringa yuko biba bisobanuye ko nta muhamagaro nta mavuta ko Imana yashobora kwemera iryo shengero gastragoringa imyaka 10 niyo yoba 20 hanyuma imyaka 10 cyangwa 20 yahera Imana igahindura amateka y'iryo cyane rwose mugabo ndabizi yuko ivyo tuza kubyemeranya kameme igihe cyo gustragoringa kiba ari igihe cyo kurondera Imana cyane gusumba amazina so none ugasanga umuntu ariko aracari kurwana na loyer umuntu acari kwaragwana na loyer muko gasanga muri ko kurwana na loyer ariko arwana no gushakisha amazina wamusengeye kuba bishop bamusengeye kuba apotre bamusengeye ibintu bitanga igihe kimwe nagiye muri Kongo ndi kumwe n'abagenzi n'abakozi b'Imana muri Afrika y'Epfo dusanga ahantu hari afishe y'igikorano muri afishe y'igikorano dusanga handitse ngo big prophet ibi mubwiye n'ukuri uwo mukozi w'Imana arakuze cyane ari nko mu myaka hafi 80 yitwa France Benz hari muri 2004 ico gihe twarajanye afetwa mu Bugande mu Mutara Kigali Ruhengeri Goma Bukavu tuze Bujumbura ico gihe uri Bukavu niyo twabona ngo big prophet kora abazungura aratwenga bibonye ku buryo amaze gutaha muri Afrique du Sud amamagaye ku telefone cyangwa kuri email yanyandikiye kugira cokoze kubera bya bintu bya big prophet yanyandikira ngo cardinal umva natangira cardinal umva umugaka bigira nyene muri bag so rero bishop nkuko nako nabaza byagenze gutiyo shift kuki ikintu cyatinywa kice kibi ikintu normale aho buri muntu wese yifuza yuko yo kwitirirwa ico kintu kumbure nabivuze hari abantu bafise ibikorwa bashobora kuvuga uti ibikorwa by'uriya muntu niyo ushaka kwita amazina niyo yo kwita general prophete whatever it's okay at least arafise icyo yerekana mugabo akabona abandi zero mugabo umuntu akaba ariko agwanira ayo mazina wibaza ko biva kuki ikintu cya mbere gituma abantu barwana amazina kurwanira amazina icya mbere kiva mu bwibone cyangwa kwishira hejuru cyangwa kushaka kuba icyo utahamagariwe kuba cyo kandi bizana consequence bizana ingaruka izo ngaruka zijya zigaragara wenda ikintu kigendanye na apostolic na bishop izo office ebyiri zaje mu Rwanda no mu Burundi bitinze ibyo byari bisanzwe bihari ahandi hantu mu myaka yose yashize ariko kuva muri 2001 aho apotre Gitwaza yabaye apotre niwe wabaye annonce mbere kuba apotre hanyuma kabiri apotre Masasu nawe asengerwa n'umubyeyi wanjye niwe wamusengeye kuba apotre akibishop Kitonga niwe wamusengeye Masasu kuba apotre ntabwo byari bimenyerewe mu Rwanda kuko mu Rwanda ni Baptiste mu Rwanda ni ADPR mu Rwanda ni IEBR mu Rwanda ni Anglikani na Anglikani bari bafite aba bishop yego muri episcopale zabo bari bafite ntabwo byari bimenyerewe mu ma église de réveil mu Rwanda ntabwo byari bimenyerewe kumva ngo apotre Gitwaza ku munsi yabaye apotre bagize ngo ni gikomangoma kindi cya shitani kije wabyumvise kuko kuva ngo yishize mu numwaza Bibiliya yishize hejuru ni ibintu byasakuje mu Rwanda Masasu nawe asengeye kuba apotre ngo ni mureba zidi termine ubu tayari ariko byageza ahantu
biramenyerwa kuko ni mu Rwanda gusa batari babizi bitewe n'ibintu byose bigenda burya ibihugu yo biri inyuma keretse ubu ngubu iterambere rigenda rigaragara abantu social media bakazijyaho kuko icyo gihe na social media wenda zari zihari ariko ubu ngubu basiga babona ko si mu Rwanda gusa na Uganda barahari na Burundi barahari Congo barahari Tanzania barahari si mu Rwanda gusa donc ukabona kubera ko ibyo bintu ntago bari babizi muri Bibiliya ariko noneho bagiye kubona abantu babiriho ndabizi nanjye ndi mu bantu babaye shoke apotre none se abaye Petro abaye naguciriyemo ndaza kugaruka kuri iyo point kuri jewe kugira ngo ugire nze gukomerezaho we